Mwana musaisia karibu ingi ba Mutongo TV ila niyongo atani wa mukamba Facebook tuweza ata Mutongo TV na YouTube tuweza ata Mutongo TV/FM official na ende wa tweetini @Mutongo TV ke director mwema utumite #uyanewe nikilungu chake licha uyanewe PART2 nitawa Steven mwema nina mutalamu twana agechumwa kithelu etawa Robert Mutune na indi twanenea yolwa ondo tonya kutumia Mbesa kuna muthanya no munthi ndotwa kwathie tulika direct kana tulike imwe kwa imwe yolwa levels of financial management kana Ngasi levels icio ndene kana ende wesethia ni twaipete Robert. Thank you. Kete musaisi musaisi wito nina ukethia na uthocha ingi kibindi kikito cha weane ya tiende na somethanya yolwa financial management. Na ndo kwasi musaisi nina ukethia muthona muno na otuko mutangazi ndo introduce yoneza atela waseneta Robert Mutune nina mweni witu studio ya wakuwe vinya it is what we signed up for. Very true. Levels of financial management. No tunenge recap ya kwa second mbudhu kana ndatika mbudhu financial management nichone kana tume understand to ECC levels. Twaitie kwa musaisia wito loto na either recruitiwe metoke kwa kusaisia kibende kito na kusaisia Mutongo TV ila niyo TV ile tongo etie ukamba wito na very soon onungwana no ikuisa Mutongo siande ito ya Kenya. Wow. You are doing a very good job. Thank you. Congratulations. Thank you. Kwa wealth management kana financial management nila withia ni wa master kana wetha na nzia uatia ya ku tumia ukwati ula waku inago withie ni wa banki ya Mbesa siaku ila wakwata mabatani ndukese kwithia ni utena kiendo utonya utumia nao musala no naibiwe sindu cia muthemba ucio uka kisungu no sindu related na budgeting muno na bai Mbesa itamanagewa itamanagewa nini na nene. Okay, tuthi kwa levels no cia financial management tithia wana levels itatu cia financial management kana wealth management na sitha siatianie ndwambiane langu weta ya mwiso wambiane langu weta ya mbe na uka this stage ilenge ngweta na stage ya mwisho ku stage ya mbe itawa accumulation stage. Okay, twasi levels sitha siatianie na ni okulota mbito likabui pe mondo wetu wa Arnold Schwarzenegger ni actor wa film na I governor of California USA muthoma kulilwe how do you get rich kana mondo thuata I say the first million is usually the hardest to make million yambe so maybe na wambe na million ya akeli nondo na ambe either ina pina kusewa peka is it possible wamina usevya Mbesa siambe ila wasevya isi tha imaanisha kana peki ndo nasomie pe isomo nasomie na kuatia zia uisilite kwitha kwila isi onela u drive it ngale yaku wendete kundu kwe utakuthienge wenda wiki afu lakini watwika no usiokela bo yuwe nokite ona wewe aenzia yaku beba nunde witha wisi na vika kona ni thieliko sindu cia muthemba ucio kwa wealth creation ni laisi wamina master insia lakini utena nzia witha wikia kana kila cheta wa musongo tene cynicism ukethia no ukia kujaribu ndo mweu nono ndo ise outcome thitha ili ata okay you introduce levels nisio areas sia nisio sitha si to lead into the areas of financial management na level ya mbele ya accumulation stage. Na accumulation stage ni utandithia wonde oloko na kana musala waku ulokwata kilokwata ake nini nicho withia ukibangie kaindo kanini okako save kilebinda ukethia umunthio onoka thimu ndani ukabanda malenge ukathio mundani ukabanda mbemba maundu wonde alotonya kwika ukakwata Mbesa tio million isi yambe isi ni stage yambe itawa accumulation stage. Okay, uta accumulate
ndwisa kuma guoka this stage yenge nondo utena kino ndwena chau ndwena kendo anengi serikali ndetu yate isa ku contract na mundu bankrupt kwa kendo chambe uyuka ulikaba level sine iteweta ni lazima level yambe wambe kumetimiza i accumulation with an aviti na discipline nikienda wathi we yani kana wati wandukane yene wikie viti withie musala waku wapi kamwizo wa mwai mwene nduka ena Mbesa otonya ukweva ndautie ndukani wa Mbesa siake sio nthe aya maona faida na at the end of the day wetele musala ukauma ba paikiendo tigo kwa huwa that stage ya ku accumulate kila wa accumulate na chocha ku kamoko nikienda nao make sure kiika kuma moko wengi uka level wengi itawa conservation kana wealth conservation kila winacho utonya kitande thiata ukethia miaka yukite kiketha kitonya ukuthukuma na wealth conservation yetha ina maundu maingi kindu chambe andu ila tata ina ni asiata nange yulwa investment planning usiaisia no lilikene ula watamba ni tena ito kibendene no lilikene tiwe ta yulwa kundu kadhaa utonya ku invest Mbesa au kukovethio bank ikaunengo interest mwiso wa mwaika no after the time ila muagreete na mo kana Mbesa ila wakwa toka thio ka venture into tasio real estate ukethia ketha wina milioni umwe na no wako tusumba twa rendos ketha no siani ni wethia miaka undu thiendete ukakwata yani wasauvia kithima chaku kitaka dry ukethia kathima kauka kuka Mbesa wabingwa kama welekio wono ketha ni mwiso wa mwaibete ko chao petiko kaindo kaune ko kala keta wa well yaku with yandike sa run dry nondo wa no wekite investment before isinio ita wealth conservation na ya mwisho thitha inaitwa wealth distribution na distribution pauni boto ka kwikia makosa bitikile ngutabye kana ndwala metha mama state at ya wealth conservation alati meta billionaires angi meta o trillionaires pepa andu bangi toka sometimes tika thinai tika kwata Mbesa mbingi ukethia itaka ubuthia ngai ukethia itona yuna ni muthuie Mbesa cia kuona ngai ndatonya kwitala nondo embinge nao wafika level isu na wa kwatwa ni kiburi kiu stage ile ngitiendete ndwenda isu ya distribution uka uka ukethia wabuthia kila mundu na wabuthia kila mundu na wa mo distribute wealth yaku nesa wa makuandika kila kita wa will na musungu no yoka ithio ndete isabalene pai muthenya ukegwo nganyano kwie ndijo wiwa na wiona examples titewe tabala kine no siese with ya mundu ni wakwie miaka ya 1980s na family yake ni esi account ya mundu na billion 20 kana ni mesi ena itheka mbingi matonya kutumia indikithe kai maendie kotine mokita wethi akibandwa muti miaka sio nthe Mbesa sio account ine ikitwa mundu maende na kukitana kimusi usuwe thawe munsi wa ngai kana price ya kila tita arrogance kwa kisungu kwa mundu wabikie stages na olwa ni bala umete aya maubika stage ya distribution kana wa makwa mali ya kunesa mali suwe thawa mimandhawa mana nundu ukaogethia mpaka Yesu kuumaku kisoma maike kwata nesa nundu mali la watie Biblia ndetu yaritie nziawa sito mali with yani watie nziawa isu mali lakini ndika matethia makakusa matena Mbesa matwa hospitali nondo nwa leile ko this stage ya distribution kwa uti oba undilikanene tabia musia isia wito no seo kuandika will we muthui na wenja kethani wisi wealth yaku ni mbaka thebu musia andika bandu wasi mbaka ena thithisi yawe nenganya nundu wa mawandiko iko kitane waba uneka kwa andike tha yatethia mundu ketha no katheko kanini we nako
andiko ne sawa sini na nyekitheka kio na nona na kwa akamba maitu ninona ama ye mwane kwa itheka ila methayo na watembea ngomu na wiwa mayasia na nyekitheka ni ngukwa isino mila site na musingi wania mali wonia mwana waku balo kwa katene mwana osu aende ya na kwiya katene akabanda miti akaseubya musi wake ondo kwenda sindu iko nanetie na Yesu lakini wona wa fail in that stage with your stage ya mbena ya kele waendio mana kwa hiyo ni sio levels is levels of financial management na you na sio areas you is just lead ya to sindu iko nanetie na no ila we stage ya mbeba ya ku accumulate ando ingine mola waka na muthenyomwe makaetha maendete musika na retirement na no retire we mufanyi biashara kana ukaretire we muandike bandu kana ukaemo retire ukakwatwa ni sindu mbingi sikonanitie na tasio disability tila with ya indo ende na uthoko maingi kana ukoko wiani kwa kuoka retrench woke wa skill yaku ne yabika mwisho te you need ni kwatia tenange unethia kwi mawia maingi for example ma accounting sindu cia muthembosu lakini umundi nienda witikilana nako bwana Steve kana computer la yokie ni yaiti ando inge mawia nundu computer mo withia ona nita ya document records office nima na the manager ne mundu wiba mundu umwe tene wethia file ne mbinge kwi ando inge mo document bwo visine na wenda file we ose wanando yusai mundu alika computer ni aka search your name aka print documents yako ila yendeka kwa retirement planning the kendo kemaana muno na yambia ata retirement planning yambia na kendo chambe kwitha wisi wenda retirement ya muthemba wili ata nondo retirement ti retirement nduketele wa retire uyu kambia kwa kamusi waku na kaindo kala kanini wene wa balotho kuma secondly no waeli te kumanya okilebinda yondo ni thukuma au ila ni thani endete musi company thukuma ikanenge chao nikenda wambie kwisilia ni mother green pastures kana ni ika undu mwau withiela ni thani retire ndikathekewa musi niwe mundu ana thukuma yona na yunde na kendo na usio ukamanya uthi engage na your employer retirement planning yake la wiki ita yolo waku ni chao ndukaise kwetela wiki wapati yako enoka no ine wangili 20 wewe isutie ikukuye meiyo ikakwenokisia musi sindo sia muthembosu the other way you can prepare for retirement also ni kwitha wisi uketha we need income yanata wa retire ketho mundi uipa wangili yana ila we retire umanyo mundi uketha ngili yana siku ya sika kuyania binda yu nondo uketha wina binda yinge ya kutumia usio mundi wa mukawendete weani aya ondo tiende na ku progress na maisha na miaka health titikela kana yenda yanangigite kana deteriorate nondo sai labda ndona masama kweka exercise weyo maleu o ukethia labda tita balanced nesa kana wethia nyama we kuna nyama izu ukethia weya nyama ondo andu mate na maisa nao pinya wamwe wendete ulelete kwa the other part of planning for your financial future also ni ku take care of your health side duke kunie kila kiendo wanewa isa wisi kana ila we bicha miaka 60 70 mwe waku kambe yo react to siendo ila wa isa ebindadia kwa une kendo reduce financial burden yako thisi vitali ebindadia yabika no mpaka we sove you na uthi sove bado either no save it Mbesa sitonya kutethesia ku afford kila tita medical cover ticha ukotwa hospitali wabika miaka esu na siendo iko nanitie na retirement home wenda we retire ba ndukasiawe kitui kalundu na wendo retire kitui kalundu usiana siana ila siewa wekala ilobi yuwa ilobi weno kayika onenge ndaya ketha ne waumie musie manda ndo we retire withie no tonyo kwitha wakite musi waku otasio diane beach kana okako kula wende yagwa niko withie ndo na thama musivyo na weno ka lakini be ondaya
ando no me asiona ciana ila si skulu ni si kwa ciai ekanisome na bitita mwanangania nikenda ni kala ku ya karenwe kala. Okay. Yes. Ni mufea muno bwana Robert ni watu taidia muno ona omunde tubikavu kwate bya musaisenda to yakwa muthene kenda tumi betikile nitabia mwethu kisia kana na musaisia wito sindula tionena ni cia ni sindu sitha si very critical na sitha ile ndo kindo kimwe reaction yaku kwa kila ta discussion monde musaisia wito thitha equitikilia weke kila teta uamuzi kana o decide na ku decide ne kwekata uma the financial planning expert akutethe sinanzia ithiti o discuss no ndo nemetha message ndo isu with anyway umundi ukila wakwata one ndo twanya ugetomea no ndo la taendie school te abundi wa kutomea Mbesa tabundi iwe kukwata imbesa kwa unaona ndo ithiti that planning experts maundu makona ni chena Mbesa wa mandano na ito na uko nengo munga kwati mundu no wangu atie nambani ya simu ya Airtel 0738 126 976 na namba ingi ito ya Safaricom ni 0718 294 881 katuni lengi 0738 126 976 0718 294 881 ni muvea muno bwana Robert ni twatonga muvea. Thank you. Toko manengi kwa ndani kwa Yesu. Okay. Mwanda museisia uya mutongo itivi ngwatu na mukamba kilungu chake lene cha thelani tawa Steven Mwema nyene no umelato yiko mana chuma ne chokite nyengenda tokone mondo angita hapa oyu tiwaneza.